Kasi ganito, may strict ang city when it comes to garbage collection, waste segregation, ganon. So yun ang ginagawa ng city. Tatan iti next move iti city ngamin kanimi pagsasaritaan dito nga rote bagan niya po BBBM iti zona na the Republic Act 9003. Di siya ngamin daan. So the city is collecting only di kasi may segregate. Handay kong collective non-biodegradable. So nga kung kuna dapat may kan iti aming nga barangays iti shredder. Tapno di gid karon non biodegradable, mas shred. Ngayon, agsubin to lang ti problema man no pa kabilang da na shred. Iso nga digit number one nga problem ako. So, naibagamit yung zone na nga talaga might as well amend. Digit Republic Act 9003. So, ada pa yung imay ako nag-present nga they're trying to venture into biomass, waste to energy. Ngayon, ag conflict ka di DNR nga rod nga handa mabalin alan iti non-biodegradable. Imagine niyo ako tatam mo yo ti city pinakilo mi amin nga basura nga makolek in a day. Ti makolektar tayo 84 tons a day. 84 tons. 112,000 tayo lang. Do the math. 400 grams per day per head. Ti average tayo nga basura. Isungat ti makol-collectar ti city, 84 collected. Kasanor di non-collected. So 100, baka 100 tons iti basura tayo in a day. Isungat ti daw-dawat ko po, disiplina. Hati mabalik i-blame amin. I-blame amin iti kakastoy. Tekunak dapat we must be solution-driven. Administration and a government that is solution-driven nga han nga pipin na basol. So DJ Apo, so the city is doing its best nga collect. So we're also expanding next year again the additional trucks to collect garbages. But at the end of the day, Apo, narigat mo every time problema ket city latati pabasolid pinag-collect basura. So self-discipline lang ako dito.